O raja rakuwanshi bat ke kurim jong u ka sonam kile ya ke sutkes ha ke homestay hasora haswa bakin ja arngai lembat umangkal sutra bat ke sati balathep hapok jongka kabalai rap ya ki kenhun tokit ban yoksai ya ke jingsha penyap o raja rakuwanshi ong ke Director General of Police DGP Ida Shisha Nongrang ha ke sengi balang ka sonam kaba don arpusan senem kerta bat uraja uba arpu kundai senem kile ya thok shong kurim ha ke khatwai tarik ujumang bat kiloan poi sami khalaya ha ka arpu tarik ujumang ban wanle honeymoon baro kini kisikurim kileja arngai ha ka arpu lai tarik ha sora tang daki kenta ba kimi na ka homestay ha ka snong nong riat ya kamet uraja layo tam na kariat ba bamarjan ka ksad wai saudong ha ka tarik ujeliu ka jingwat ya ka senam ka balapteng tat hadu pejimi perthai biang jongka ha Kasipur Uttar Pradesh ha ka step rangap jongka kendai tarik ujeliu ban pendem yaladi hadin baki kulit kilakem ya usamla jongka uraj kuchwaha bat laingut kiruna penyap riu ba ka sunam kathong ban penyap ya uraja ngilalap ya umangkal sutra bat kasati jong ka sunam na ka sutkes jong kini ki shikurim balai ha ka homestay ha sora kabriu kabalaya tho bat i shadin ya ujingdeng ubakordor tam yaka kala aiksa yangi ban budin yaka kum kanong syak suba ha kani ka jingjia ong ka DGP u manggal sutra udai ujingdeng bakantang bajuk deng daki kenthei hindu baladep yatho kabapan i ya ka jingya dai jongka batla ukurim kini kisijur kilejrung ha ka homestay ha sora ha ka arpu atrik ujumang klem debu lupa ya ka kamera ong uwaipat uhe pulit ubadon benta ha ka jingtok kit kimchem layok kamera ha kani ka homestay bat kumta kilarai ban i ya ka sutkes hakani ka homestay namar kan pensitom yaki ban raklang ha ka jinglej hier ya palat lai hajar tali ki mau kondon sha ka chnong nongret bat lik pikai ya ka jingking jri uloong uni u officer upentip ba kini kibriu balakem baro ki kabur ba kiladon kti ban penyap ya uraja bat dabaro ki sakhi satar balayok lum kamdon jakashu yaki bakinang kentaj kaying kasri ha shalong kalapha ya kasonam usamla jongka uraj kushwaha bat yalaingut ki waipat sha ka police custody ba prasngi